Dobrodošli na kanal Popravi sam. Pokazat ću vam postupak sklapanja aluminijskog komarnika sa šarkama u kućnoj radionosti. Prvo mi trebaju dimenzije komarnika. Komarnik se stavlja na vrata, a potrebno je uraditi i okvir za vrata. Kako se montiraju vrata možete pogledati na mom kanalu. To su baš ova vrata koje sam montirao. Sada na ova vrata uradit ću komarnik. Dimenzije su izmjerene i mogu da počnem sa sečenjem aluminijskog profila koji je namijenjen specijalno za ovu namjenu. Za sečenje aluminijuma koristim potezni Germe Tabo KGS, a na mom kanalu možete pogledati recenziju ove mašine. Za sečenje koristim Makitinu testeru. Prečnik testere je 305 mm sa 100 zuba. Testera radi perfektno, veoma precizno, a sečenje ide vrlo lagano. Profil sečem na meru pod uglom od 45 stepeni za vrata, a također i za okvir, koji se onda sklapa sa plastičnim uglovima. Prvo ću da montiram nosače za prečku koja dolazi na samu sredinu vrata. Za montažu ovih nosača treba će vam 2 cm profila. Nosač se fiksira šrafom i treba da bude idealno na sredini. Ovo je set za jedna vrata, jedan par šarki, 4 ugla za spajanje profila, prihvat za vrata, jedna ručica i držači za srednju prečku. Prvo sam sklopio prečku i dve bočne strane. Nije bitno kojim redosletom spajate, ali u ovom slučaju pametnije je sklopiti ram u obliku slova E, pogotovo ako sklapate sami kao ja. Kada nešto u životu radite prvi put, kada završite posao, naučit ćete kako da to uradite sljedeći put još bolje. Još jedna fora što se tiče ovih plastičnih uglova jeste da veoma teško ulaze u profil. Zbog toga na drugim vratima sam malo obrusio strane i lakše sam sklopio celu konstrukciju. Završio sam sa ramom i sada dolazi mrežica. Možda mislite da je sklapanje ovakvog modela jednostavno, ali verujte mi nije. Sada dolazi najteži deo sklapanja, a to je bužir ili guma koja drži mrežicu. Profil za mrežicu posjeduje žljeb koji se utiskuje guma. Sa alatom utiskivanje gume ide mnogo brže nego ručno. Ja ne posjedujem originalan alat pa sam nešto improvizovao. Alat se sastoji sa 2 točkića. Jedan točkić služi za utiskivanje, a drugi točkić je za završni prelaz kada je guma već stavljena u žljeb. Veoma je bitno da se dobro počne sa postavljanjem mrežice. Prvo stavljam gumu na srednju prečku. Onda idem jedan i drugi kraj vodeći računa da mrežica bude blago zategnuta, nikako opterećena, jer može da dođe do pucanja. Pri utiskivanju mora se upotrebiti sila. Da bi guma lakše ušla u svoje ležište, sa plastičnom lopaticom može da se malkice raširi žljeb. Majstori će razumjeti o čemu govorim. Višak mrežica skida se dole. Nikad ne skidajte mrežicu nožem okrenutim prema mrežici, kao ja u ovom slučaju, jer malo nepažnje i možete oštetiti, tj. pocepati mrežicu. Uvek nožem prelazite sa unutrašnje strane. Mislim da je ovako bezbednije za mrežicu. Sklapam još jedna vrata. Ubrzat ću snimak i bit će bez komentara do sklapanja okvira. Sada je potrebno sklopiti okvir. Za spajanje okvira napravio sam metalne uglove od kutije 1,5 x 1,5 cm koji idealno ulazi u aluminijumski profil. Na jedan okvir stavljam 4 ugla, a na drugi samo 2. Na kraju montaže vidjet ćete zašto. Spoj okvira izgleda ovako. Okvir za prva vrata je spremljen i sada mogu da postavim šarke. Vrata naležu na okvir po 2 mm sa svih strana. Sve montiram na stolu, a kada dođem na lice mesta ugradnje sve je spremljeno, ostaće mi samo magnet.
Nisam htio da ga montiram zbog dijagonale vrata i okvira. Okvir se fiksira sa 4 šrafa na vrata i to je to. Sada mi ostaje samo montaža. Ovo je okvir bez donjeg profila ili praga. Zbog toga na vratima se nalazi četkica koja klizi po keramici i služi kao diftung za komarce. Drugi okvir posjeduje donji prag i zbog toga nije potrebna četkica. Još stavljam magnet koji će držati vrata zatvorenim. Sa magnetom lakše se vrata otvaraju, a također i zatvaraju. Ako bih stavio plastični držač koji se nalazi u setu, on je dobar, ali vrata se teško otvaraju. Da bi zatvorio moraš da ih zalupiš pod pritiskom. Ovako magnet je bolje rješenje. To bi bilo to od mene. Ako vam se dopada sadržaj mog kanala, lajkujte i obavezno subscribeujte. Ako želite da dobijete obaveštenja kada postavim novi klip, uključite zvono koje će vas obavestiti kada bude postavljen novi klip. Pozdravljam i svako dobro!